Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka mbifurize kugira ibihe byiza no kuryoherwa n'ibihe aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Muri aya makuru yo muri aka kanya ubwo biraterwa naho uri, ese ni masaha y'umugoroba, biraterwa naho uherereye, ese ni masaha y'amanywa cyangwa se ni masaha y'igitondo. Ndagusuje nguteye yambu kabisa, ariko nguha ikaze muri aya makuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turebera hamwe ari kuvugwa muri politike ya Karere, muri Afrika, Dipolomasi, turebera hamwe byinshi biri gutangazwa no hakurya y'inyanja ngari. Munyemerere turebere hamwe intambara ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru yongeye kugaragaramo abuhurwera abacancuro, bongeye kugaragara mu mirwano ikomeye iri guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo muri axe za Gatoyi, abirubaya abahariya mu bice bya za Ngungu. Turaje tubabwire uko ibintu bigenze. M23 iri kumanura icyitwa ibitwaro biremereye cyane mu rwego rwo gutabara abaturage amaze iminsi bagabwaho ibitero na coalition. Hari imirwano ikomeye iri kuba muri axe za Mitimingi. Turaje turebera hamwe uko situation imeze. Muri aya makuru turebera hamwe uko situation yifashe muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye biri kuvugwamo imirwano. Uvira, Fizi na Mwenga haravugwa amayeri adasanzwe ya M23 ndetse natwirwaneho. Abakorana rwa coalition banatangiye gutangaza ko ari amayeri yo kugira ngo icyitwa ibitero bikomeze. Haravugwa ibitero bya drone muri axe zitandukanye. Turashe turebera hamwe ikirere cya Uvira byifashe bite, Mwenga na Fizi hose turebera hamwe uko situation imeze gatanu kuri gatanu. Hanyuma ikindi tuza kwa tugarukaho, hakozwe impinduka zikomeye cyane i Bujumbura mu Burundi. Abantu bacu batobareye twatinzeho, ariko Perezida Ndayishimiye yakoze impinduka zikomeye cyane mu biro bye. Turashe turebera hamwe n'impamvu yabyo nyirizina. Hanyuma nyuma yuko bimaze iminsi bivuga ko ingabo z'u Rwanda zitagomba gukomeza kugarura cyangwa se guharanira umutekano w'igihugu cya Mozambique hariya i Cabo Delgado, hasohotse amakuru akomeye cyane yemeza neza ko rwose bidapfa bidapfusha ingabo z'u Rwanda zigomba gukomeza akazi kazo, bijyanye n'amakuru tujya kubatangariza muri inkuru gatanu kuri gatanu. Impamvu nyamukuru nitangajwe n'u Rwanda turashe tubikomozeho. Hanyuma turebera hamwe ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yakiriye abayobozi batandukanye bitabira inama ya NZIZA 2026. Turambuka hakurya y'inyanja ngari, mbabwire ko aka kanya ibintu birakomeye cyane. Ibintu birakomeye cyane nyuma yuko Perezida wa Amerika ari we Donald Trump aherutse hariya i Beijing mu Bushinwa. Ibyaganiriweho mwarabyumvise, Perezida Putin nawe yatera y'amatako. Bwana mu byukuri Mose Rugabo turi kumwe, turaje ngo dusangize cyangwa se tubabwire uko situation imeze, duhereye mu byukuri ku makuru yo kuvuga ku kibuga cy'imirwano. Mose Rugabo umeze ute? Meze neza cyane. Urakomeye? Ndaho ndamoro kabisa. Nicyo gihe rero. Hanyuma reka duhere kuri iyi nkuru y'ingabo z'u Rwanda hariya mu bice mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Bwana Mose, ku munsi w'ejo twari kumwe, niwe twabwiye abakunzi bacu turi kumwe ko hari uburyo umuryango wa European Union wamaze gutangaza ko mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda zitagomba gukomeza ubutumwa. Nicyo bivuze, kubera ko baravuze bati tugiye kongerera, tugiye gukomeza cyangwa se gufasha Mozambique kugira igisirikare gikomeye cyabasha kwigira gute kwifasha cyangwa se kwishakamo ibisubizo. Ambasaderi w'uyu muryango muri Mozambique niwe wavuze ko European Union yiyemeje kubaka igisirikare cya Mozambique aho kongerera amasezerano ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro hariya. Uyu ambasaderi uyu mudiplomate wa European Union muri Mozambique akaba yitwa nde? Yaravuze ko yitwa ngo ni Antonio Magare. Avuga ko bari mu biganiro ngo harebwa uburyo ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda bwahagarara, ahubwo ingabo za Mozambique zikubakirwa ubushobozi bwo kwirindira umutekano. Inkuru ihise ihindura isura, bivuga ko Mozambique rwose yemeye gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rukomeze rubungabunge amahoro cyangwa se rukomeze rurindire cyangwa se rufashe Mozambique gutekana. Bimeze biterete Rwanda hari icyo bitangajeho. Leta y'u Rwanda yagize iti nyuma yo kubona uko umuryango umwe bw'Iburayi utangiye gukoresha ubutumwa bw'ingabo zarwo bwo kugarura bwo kurwanya iterabwoba i Cabo Delgado nk'igikoresho cya politike, yagiranye ibiganiro na leta ya Mozambique
ndetse yemera kwishyura ikiguzi cyose cy'ubutumwa aho kugira ngo ubwo butumwa buhagarare, aho kugira ngo ibi byose European Union itangaza bigerweho. Mozambique izirya yimare ariko ingabo z'u Rwanda zikomeze zibungabunge amahoro hariya mu ntara ya Cabo Delgado. Birumvikana cyane ko leta y'u Rwanda yabonye ko European Union ishaka kuba yakoresha ubutumwa leta y'u Rwanda yoherejemo ingabo kugira ngo zijye kuba zacungamo umutekano, ishaka kuba yabukoresha nk'uburyo bw'igikoresho cya politike ariko hatarebwe nyirizina ku mahoro yagiye kuba yagarurwa muri kiriya gihugu. Biragaragara neza ko hari uburyo Mozambique iha agaciro ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri iriya ntara ya Cabo Delgado, bakaba babona umusaruro ingabo z'u Rwanda zimaze kugeza kuri kiriya gihugu mu bijyanye n'umutekano. Birumvikana ko ari nayo mpamvu Mozambique yumvise ko yakwirya ikimara. Baratangaza iki bwana Mose? Yes, leta y'u Rwanda, sorry gato, n'amakuru y'iki cyemezo cya leta y'u Rwanda n'iya Mozambique yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Yes, yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ngo ni Ambassadeur Jean Patrick Nduhungirehe. Ni mu gihe umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi wari usanzwe utanga inkunga yagera kuri miliyoni 20 z'amayero yo gushyigikira ubutumwa ukomeje kutabuvugaho rumwe kubera inyungu za politike cyangwa se impamvu za politike. Ambasaderi wa EU muri Mozambique Antonio Mongol aherutse gutangaza ko uyu muryango wifuza gushyira imbaraga mu gutoza igisirikare cya Mozambique aho gukomeza gushyigikira ubutumwa bw'u Rwanda. Yego, hanyuma birumvikana neza ko Mozambique ubundi EU isanzwe itanga inkunga yarenga asaga miliyoni 20 z'amayero. Yes, miliyoni 20 z'amayero. Yego, gusa si nka miliyari 30 z'amadolari z'abanyarwanda. Ariko Mozambique iravuga iti niba koko EU irebye neza igasanga aho gukomeza kongerera manda izi ngabo z'u Rwanda, ikabona ko yafasha Mozambique kugira igisirikare cyishoboye, ibyo byakabi bikorwa ariko mu by'ukuri ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda budahagaze. Ni ingenzi gukomeza zihari tukazireberaho. Hanyuma uyu ambasaderi wa EU muri Mozambique nkuko yabivuze, yaherutse kubivuga, yatangaje ko uyu muryango wifuza gushyira imbaraga mu gutoza igisirikare cya Mozambique, ntibigeze batangaza uburyo kizatozwa. Ese basanze ikibazo ari imyitozo igisirikare cya Mozambique kidafite? Hanyuma ikindi wakwibaza ese EU igizwe n'ibihugu byinshi, hazoherezwa ingabo zihuriweho z'ibihugu byombi byo mu muryango wa EU, byose byo mu muryango wa EU, cyangwa hazarebwa igihugu gifite igisirikare kigira imyitozo ihambaye mu bihugu bigize uyu muryango ahoherezwe? Ibi byose ntago byigeze bisobanurwa neza. Nibyo kwibazwa. Hanyuma kuri ubu ariko nk'uko bivugwa mu butumwa Minisitiri Nduhungirehe yashyize hanze, yagaragaje ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda bwatanze umusaruro ufatika. Agira ati mu mwaka wa 2011 inzego z'umutekano z'u Rwanda zagiye Cabo Delgado mu butumire bwa guverinoma ya Mozambique mu myaka irenga 3-5 ishize. Ubutumwa bwagenze neza, amahoro n'ituze byaragarutse, imiryango yasubiye mu ngo zayo, abana basubiye ku mashuri, ibikorwa by'ubucuruzi byongeye gufungura, igisirikare cya Mozambique cyaratojwe kandi biracyakomeje, ndetse ibigo by'abanyamerika n'abanyaburayi byabashije gusubukura mwituze ishoramari ryabyo rya miliyari 50 z'amadolari y'Amerika rya gaze. Akomeza avuga ko muri icyo gihe kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda zahawe ububasha bw'amafaranga buturutse mu kigega cy'Uburayi gitera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro EPF. Agira ati aya rero nagize umugabane muto w'ibyo u Rwanda rukoresha byose muri Mozambique ndetse n'ishoramari rya European Union i Cabo Delgado. Biragaragara ko Mozambique ntabwo yakwirengagiza umusaruro w'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda, nayo mpamvu ikomeje kuzikingira ikibaba, ivuga iti turacyazikeneye. Kandi nagara kwikingira ikibaba yo iziki shaka bitandukanye n'ibyo European Union iri kubona. Yego. Hanyuma ubundi imitwe RDF yarwanyije cyangwa se yahanganye nayo iba muri iyi ntara ya Cabo Delgado ubundi ni yihe? Havuga umutwe wa Ansar al-Sunna. Urumva? Nawe wari warashegeshe cyane ibice bya hariya, umutekano barawuzambije ku buryo bukomeye. Havugwa Ahlus Sunna wa Jama, urumva?
iyo ni imitwe yagiye ibica bigacika urumva muri za Machimbo da Praia za Palma Makomia Kisanga ahangaha za Mwindumbe utundi duce ingabo z'u Rwanda zagiye zikoramo ibikorwa bidasanzwe byo kugarura amahoro. Hanyuma birashoboka ko rwose cyangwa se ni inkuru abantu bacu rwose nahoze mbona batwishyuza bavuga bati mutubwire se koko u Rwanda na Mozambique baba baganiriye ku kuguma mu butumwa bw'amahoro kwiza ingabo z'u Rwanda nyuma y'uko iyo yatangaje ko ikeneye kubakira Mozambique igisirikare gikomeye kibasha kwishakamo ibisubizo. Nibyo twavuga mbere ko twerekeza mu burasirazuba bwa Kongo keretse ne bari kindi wakongeraho gatoya nuko ino mitwe nkuko yivuza haruguru yose ifitanye isano n'umutwe ngire ngo ukomeye cyane wa Islamic State. Abantu batagira ngo ni ya mitwe y'igabo dutero shuma, ni imitwe ifite ibirindiro hariya ifite igisirikare cyo mu mazi ngire ngo za Moeda hariya Osimbo da Playa habereye imirwano yo ku rwego rwo hejuru kuryo ntabwo babashaga gukeka ko ari umutwe w'iterabwoba. Ingabo z'u Rwanda zaragiye zirakubita. Hanyuma mu burasirazuba bwa Kongo nyina buzaho mpera urumva reka duheri Masisi. Hari amakuru menshi cyane ariko muri iki gihugu kuva mu burasirazuba kugera ku cyorezo cya Ebola abantu imirwano ni ibintu byinshi cyane biri hano muri iki gihugu. Uze kutubwira kuri Ebola uko bimeze. Hanyuma ku mirwano ndashaka ko duhera ahangaha. Ku munsi w'ejo havuzwe imirwano ndetse n'imirwano yagoye cyane abarwanyi ba M23. N'ubwa mbere nabona M23 icanwaho umuriro ku rwego rwo hejuru ariko nkakeka ko M23 yaba ifite andi mayeri muri uru rugamba. Ejo twababwiye apati ya Masisi na Warikare habaye imirwano mu bice bya Canjikiro. Urumva ko Alisiyo yagabye igitero kuri M23 mu bice bya Canjikiro ariko hari muri groupement nyine ya Kisimba muri tetwari ya Warikare. Bivugwa ko Alisiyo zateye ziturutse ihura zagabye ibitero kuri FARDC na Wazalendo Icanjikiro. Ndavuga ko Alisiyo za M23 murambo barira abarwanyi ba M23 bagabye ibitero kuri Alisiyo Icanjikiro baturutse ihura. Noneho iyi mirwano uko yarangiye umutaramu wacu ntago yigize abasha twamubuze urumva ariko imasisi naho ubwo barwanaga ku munsi w'ejo Canjikiro muri Warikare ni Masisi intambara irimo ibica bigacika bikavugwa ko umujyi wa Katoyi ufatwa nk'ikicaro uyu mujyi wa Katoyi w'ingenzi cyane muri tetwari ya Masisi wafashwe n'igisirikare cya Kongo. Ntitwabibabwiyeho cyane. Gatoyi ntabwo ari yo gusa imirwano yabaye mu bice bya Mitimingi urumva imirwano yongeye kubura. Gatoyi ku munsi w'ejo M23 yesuranye na Alisiyo ku buryo bukomeye ndetse nakira amakuru yuko ahangaha muri ibi bice byo muri Masisi hanagaragaye abacancuro b'uruhu rwera ko batangiye nago twigeze dutangarizwa ngo nabo mu kiye gihugu ariko nabo uruhu rwera nyine kandi bari kurwana ku ruhande rwa Alisiyo. Bikavuga ko FARDC na Wazalendo n'abacancuro bivuga ko FARDC yari ifite na special force z'abahibu ndetse ifite na aba FDLR club ni special force ya FDLR ibyo bisanzwe bizi aba ngo barwanye bikomeye na M23 bari kumwe na Wazalendo ziyobowe na General Mutayomba. Urumva noneho ngo bararwanye ndetse amasaha menshi aho bivugwa ko M23 yambuwe uduce dukurikira twafashwe na Alisiyo. Mitimingi nubwo abakesurana kakanya imirwano kabiri kubica bigacika ariko Mitimingi ifitwe na FARDC. Gatoyi centre ifitwe na FARDC. Agace kitwa Gasheke gafitwe na FARDC. Nangululu ifitwe na FARDC ndetse utuno duce dutandukanye nakitwa ngo ni Nkokwe. No duce turi muri groupement ya Ufamandu ya mbere ndetse ni ya kabiri birumvikana cyane muri tetwari ya Masisi muri Kivu y'amajyaruguru. Hari ubwoba bw'uko Alisiyo yaba yumvise cyangwa se yigeze kwiyumvisha ko M23 yaba yatsinzwe. Hakaba n'ubundi bwoba bw'uko M23 yaba yasohotse atari uko yaneshejwe ahubwo ko ari reprise strategique. Bimeze biterero muri ibice bya Gatoyi. Ubundi Gatoyi ni ibice by'amashyamba bidatuwe cyane ntago ari centre ntago ari ibice birimo abaturage benshi. Ibi bice biravugwamo amakuru y'urugamba bijyanye nuko abenshi bakibaza tese n'iki gituma M23 kurwanira hano atari abaturage benshi. Gatoyi izi ni groupement za Ufamandu urumva bigaragara ko zibangikanye na groupement ya Kibabi muri tetwari ya Masisi. Bikavugwa neza ko hamaze iminsi havugwa menace za Alisiyo
ku bice bituwe cyane n'abaturage urumva abo izo koalisiyo zateraga ziturutse ahangaha za Gatoyi no muri ibi bice bya za Nkoko nakubwiraga haruguru ba General Mutayomba bagiraga gutya bakamenasa bakagaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse no ku baturage ubwo ibitero cyane cyane bikibana mu biri access za Rubaya na za Ngungu tumaze iminsi tubigarukaho na za Gatare na za Mema abaturage babo bamaze iminsi bavuga ko bagabwa ibitero na koalisiyo M23 rero yarebye isanga ntago kaza ingamba z'ubwirinzi izikariza mu baturage ari byo yavuze teka dusanga yaduyi ahagize atera aturutse bava hano za Kibabi berekeza muri za Ofamando imirwano yiriwe iba ku munsi w'ejo muvandimwe yarimo ama AK47 yarimo za machine gun ibibunda biremereye ndetse n'ibyoroheje n'ibimorutse hari n'ibindi ngo byabyutse bideployingwa hari agace cyangwa se hari accent ntabashije gusobanukirwa neza ngo M23 yashinzemo icyitwa ibibunda ngigira si imitutu cyangwa se yerekeza imitutu y'imbunda kuri position za koalisiyo aha za mitimingi rero na za Gatoyi ku munsi w'ejo habaye imirwano masaha cyane cyane y'igitondo bigera nimugoroba bakirasana bivuga ko haturutse n'inkuru mbi ku baturage kuko ngo Wazarendo mu bitero zakomeje kwesurana na M23 ahitwa Nkokwe n'ubundi ni mu utwo duce twegeranye na za Gatoyi ahangaha ngo ibyo bitero byahitanye umugore umwe muri ako gace urumva ikaba ari inkuru nyine wenda itari nziza muvandimwe twinjira muri studio numvise amakuru yuko hari icyo nakwita riyog kurandira rwa M23 hari kwitegurwa uko bakwa advancing ngo bisubize biriya bice nakubwiye haruguru koalisiyo yagize ite yabashije kwigarurira biravugwa neza ko M23 iri gutegura urugamba rw'imbatura mugabo hano muri bino bice ndetse nayo ngo ibizi neza ko koalisiyo ziri kurwanya hanga muri bino bice bya za Mitimingi na za Gatoyi ni koalisiyo ifite imbaraga cyane ko nakubwiye ko ari imisada bivuga ko harimo n'abasirikare ngira ngo b'igihugu cya Angola bari kugira uruhare runini cyane mu kwigarura tuno duce abasirikare ba Angola rero bariyoberanyije biravugwa ariko ntibihamywa biravugwa neza ko baje cyane cyane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo kuko bahereza Ovira ni nabo bari gufasha cyane muri control y'indege twabivuze ya drone kijyanye na drone yego abangaba undi ikindi cyizere koalisiyo yari ifite ku munsi w'ejo ijya gutera mu bice bya Gatoyi bigasiga rwose M23 yisi nasohoka M23 yari yamaze kumenya ko hari icyago cy'uko niyirwana wa hasi ku butaka kuko abazarendo bari kuyirasaho hejuru mu kirere birayigora cyane koalisiyo zaraje zirarasa M23 irasohoka yaremanyeze ubundi bivuga ko ngo intasi zayo zamaze kumenya ko hateguwe drone zigomba kurasa kuri M23 mu gihe koalisiyo igaba ibitero hasi ku butaka M23 igasubiza drone zari gucurwa zari kumenya aho M23 igize ite iherereye izikurikije aho irasiye isubiza bikarangira ibamaze zibarashe izo drone zibarashe ayo makuru ngo M23 yamenye kare ntigera isubiza bivugwa ko cyangwa se bigakeka kandi na mpamvu uwaduhaye amakuru akeka ko M23 hangaha itakubiswe ngo itsindwe ko yakoze icyo nakwita amayeri y'urugamba avuga ati ni za taktike zabo n'ubundi ziturazimye ubundi makenga arakubwira ati kugira ngo urugamba rutsinde neza cyangwa se ubundi ni nako bigenda urabanza ukamenya aduye ubundi ahagaze ati ari gutera ati afite izihe mbaraga nihe motivation afite iyo umenye neza ko rero ko zihari ushaka uburyo wirinda ko zikugira gute zikumenasa aka kanya muri ibi bice situation iracyari assuivre nkuko umufaransa agira ati abivuga situation hanga muri Masisi iracyagoranye cyane ntago njanga ngo babwire niba M23 yongeye kwisubiza Mitimingi ntago nje babwire ko FARDC itekaniye ahangaha urugamba ruracyara amagasa dushaka kuza kugaruka muri studio tubabwira ibindi reka ntitutinde kuri iyi nkuru cyangwa se ntituyivugeho ibindi kuko ni inshinga ikiri mu mbundo gusa n'urugamba rugomba kuba rukomeye cyane ndetse n'amagingo rukaba ruri kumvikana cyane muri biriya bice hanyuma nyemerera turebere hamwe ibijyanye n'ingamba zikomeye cyane M23 cyangwa se ingamba zikomeye cyane Kongo ngo Kongo yarakayirwana nyuma y'ingamba rwafashe rufunga imipaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Yes, mu gihe gishize twari twababwiye ko abarwayi bagera ku 186 bari gukekwa ko baba banduye ino ndwara ya Ebola nyuma y'umuntu umwe waraturutse muri Bunia muri territoire yaho ngaho, bavuga ko yaba yazanye Ebola mu mujyi wa Goma. Hadashize n'iminsi rwose ugera kuri 2 umupaka w'u Rwanda, ndavuga imipaka yombi, yabashije kuba yahita ifungwa kugira ngo abashe kuba hakumirwa icyo cyorezo. Yego. Ikiraha rero ntago ari cyo gusa, biravugwa ko igisirikare cya Kongo n'uvuga ngo igihugu cyose muri rusange babashije kuba barakarira icyemezo gikomeye cyo gufunga imipaka, bo bita ko gikomeye u Rwanda rwakoze mu gihe bivuga ko hari gukumirwa kuba ino ndwara yakinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ebola iri kukameza mu bice bya Rubero yagezeyo, Warikare iriyo. Ebola yaje hano, imibare itangwa n'inzego z'ubuzima hano muri RDC yerekana ko icyorezo kimaze guhitana abantu barenga nibura 131 muri iki gihugu cya Kongo. Igihugu kimwe urumva ko ari abantu benshi, ni mu gihe abandi bagera kuri 500 bikekwa ko baba baramaze kucyandura. So urumva ko iyo mibare rero nkurikije ukuntu icyorezo cya Ebola cyaguka, bivuga ko kino mu gihugu cya Uganda, urumva ko ni imibare yoroshye kuba yakwirakwira cyane muri no Afrika y'Iburasirazuba. Yego. Nshima cyane ingamba z'u Rwanda zo kuba rwahisemo kuba rwafunga imipaka yarwo hakiri kare kugira ngo ingamba z'ubwirinzi zibashe kuba zakora muri iki gihe kitari cyagera hafi n'urwego ko hari umuntu wabashije kuba yagera iguma afite icyorezo. Yego. Hanyuma mu Rwanda reka maze babwire ko Perezida Paul Kagame yakiriye abayobozi batandukanye bitabiriye inama ya NZIZA 2026 ku mugoroba ku munsi w'ejo kwa kabiri. Perezida Kagame yabonanye na Sama Bilbao Leone, ni umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe World Nuclear Association Sylvia Bellman. Perezida wa World Nuclear Exhibition yitwa Serge Eku. Ni perezida wa West African Development Bank Daniel Poneman, wo muri Council of Foreign Relations, ndetse na Ian Fanan, umuyobozi mukuru wa Cambridge Atom Works, bitabiriye inama ku guhanga udushya mu ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika NZIZA. Baganire kandi ku ruhare rw'ingufu za nucleaire mu kwagura kugera ku ngufu zizewe, ushyigikira iterambere ry'inganda no gufungura amahirwe mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika. Yes, ego. Kuri kicamunsi cyo kuri wa kabiri kandi Perezida Kagame yabonanye na Rafael Grossi, umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire. Ubona ko rwose ino ni gahunda irimbanyije. Ngire ngo ejo nibwo turimo tubabwira abakuru y'ukuntu igihugu cya Russia cyagiranye amasezerano n'u Rwanda, Amerika ndetse na Tanzania. Amerika na Tanzania bagiranye amasezerano ku kijyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire, ariko bwana witonze gato igihugu cy'Uburusiya bidasubirwaho noneho cyo cyabashije ko cyagirana amasezerano yo kubaka icyitwa power plant, ari cyo giproducer cyangwa se gikora izo ngufu za nuclear mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru maze iminsi ivugwa. Ni amakuru yashokinze West, bigaragara ko nyuma y'aho ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bisa nk'ibiri bizi bitekereza ku gufatira u Rwanda ibihano no kureba ukuntu rwabasha kuba rwakomanyirizwa, hano hari opponenteri wabyo uri tayari uvuga uti we are here for Rwanda, tuhari kabisa. Yego. Tugarutse muri Serivisi wa Kongo kuva ku munsi w'ejo nyaboneka masaha ya saa 9 z'urukerera z'igitondo murambabarira kugeza mu masaha y'umugoroba, ndetse no kuri uyu wa gatatu tariki 20 mu masaha ya saa 4 n'igice z'igitondo, coalition itanzitse iri gusya igaba ibitero by'indege muri axe za Kalingi, Bidego na Gakenke ni mu Minembwe. Ibitero bitarobanuye, bari gukoresha indege zagera abapilote zizwi nka drone za KT-6 ndetse na za kamikaze. Aka kanya mu Minembwe hari kugabwa ibitero muvandimwe nta warubara. Itangazo M23 ikize hanze ivuga kuri aya makuru, ngo na makuru mashya ava ku rugamba rivuga ko kuri wa gatatu tariki 20 saa 1 n'igice z'igitondo izo ngabo zongeye gukaza
kugaba ibitero simusiga ku turere dutuwe cyane twa Katoyi ndetse no mu nkengero zaho bakoresheje indege zagira abapilote ndetse n'imbunda zirasa mu ntera ndende mu gitero simusiga kibasiye abaturage b'abasivile. Ibi bitero kandi by'ubugome bitavangura birakorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, biratuma bapfa abaturage benshi binzira karengane, bigasenya amazu menshi n'ibikorwa remezo ndetse bigahitana cyangwa se bigahatira abaturage guhunga ku bwinshi. Abari muri biriya bice nyaboneka usenga yabasengera barakomerewe cyane. Yes, myandi makuru tukiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abatavuga n'umwe na leta ya Kinshasa bashinze ihuriro ryitwa C64 ngira ngo twari babwiyeho C64. Yes, ni ihuriro rigamije kurwanya Perezida Tshisekedi no kurwanya ko hakorwa impinduka ku itegeko nshinga ry'iki gihugu. Yego, mu gihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi apati ikibazo cy'umutekano n'ibindi bibazo by'ubukungu n'amakimbirane ya politike hagati y'abatavuga rumwe na Tshisekedi nawe ubwe nyirizina, noneho hatangajwe ikintu gikomeye cyane cyuko Perezida Tshisekedi ari mu nkundura yo guhindura itegeko nshinga, ariko bose hafi ya bose batavuga rumwe nawe nta n'umwe uri ku ruhande rwe mu ihindurwa ry'itegeko nshinga, keretse abambari be ba hafi kandi nabo bahabwa bitugu kwaha ngo bazamura ijwi bumvisha amahanga ko bikwiye. Ariko mu by'ukuri Perezida Tshisekedi arahiga ntambwa. Biravugwa neza ko hatangajwe cyangwa se hatangijwe ihuriro ku munsi w'ejo i Kinshasa, hatangijwe ku mugaragaro ihuriro ryiswe ngo ni coalition article pour la défense de l'ordre constitutionnel. Rihuza amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango imwe n'imwe ya société civile. Ubwo rero nahoze mbona mu bagaragaye cyangwa se mu banyapolitiki b'amazina akomeye bagaragaye muri iri huriro harimo Derise Sanga, Merite Fayulu, Matata Ponyo, Jean-Marc Kabunda ndetse na Moise Katumbi, bose bazwi nk'abatavuga rumwe na Tshisekedi kandi bafite izina rikomeye. Noneho mu itangazo basohoye ryasomwe ubwo iri huriro ryatangizwaga, abanyapolitiki bagaragaje ko badashyigikiye na gato igitekerezo icyo ari cyo cyose cyatuma itegeko nshinga rya Kongo rihindurwa hagamijwe kongerera manda Perezida wa Tshisekedi cyangwa gutinza amatora. Tshisekedi wanatangaje ko ntago afite inyota yo guhindura itegeko nshinga, ariko wasanga wareba mu bikorwa ugasanga ni cyashyize imbere. Ejo ntekesheje tubwo ageranaga ikiganiro n'itangazamakuru yavuze ko ntago iyo gahunda yifite, ariko ngo abaturage ni umusaba kongera kubayobora ngazasubyamo rwose nta kabuza ngazabikora. Ntago byoroshye abangabo ubwo baragize bati turatangaza ku mugaragaro ko hatazabaho manda ya gatatu ya Felix Tshisekedi, nta gusubika amatora kandi nta guhindura itegeko nshinga. Urabona ko aba bagabo nabavuga rikijyana n'abapoliticiye, ariko ububasha bw'umukuru w'igihugu uri ku buyobozi nabwo ni ikindi kintu cyo kurebwaho. Reka tubitega amaso. Yego, twabihanga amaso. Hanyuma tubabwire ku mpinduka zakozwe. Reka tubabwire ku mpinduka zakozwe. Ngire ngo Perezida Ndayishimiye yakoze impinduka zitandukanye. Twatinze kubigarukaho batubabarira abantu bacu mu makuru yacu yatambutse twakagombye ko twabibabwiye, ariko byaje kugenda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka zikomeye mu biro bya Presidancy, zirimo gushyiraho abayobozi bashya bashinzwe itumanaho n'ibikorwa by'itangazamakuru rya Presidancy. Muri izi mpinduka Nancy Ninette Mutoni wahoze ari umunyamakurukazi ndetse wanakoze mu nzego zitandukanye z'ishyaka CNDD-FDD, wahoze ari umunyamakurukazi, yagizwe umuvugizi mushya wa Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Amakuru yashyizwe ahagaragara mu itangazo mbere ko duhita twerekeza hakurya y'inyanja ngari. Itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo rikaba ryashyizweho umukono na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe. Iri tangazo rigaragaza ko Nancy Ninette Mutoni yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe ibiro by'itumanaho bya Presidancy ndetse akaba n'umuvugizi wa Perezida wa Repubulika. Uyu muyobozi mushya kandi asimbuye Gatoni Rosine Guilel wari umaze igihe akora inshingano zo kuvugira Presidancy y'u Burundi. Izi mpinduka zije mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bukomeje gushyira imbaraga mu rwego rw'itumanaho no kwegera abaturage binyuze mu buryo bwihuse kandi bunoze bwo gutanga amakuru. Ni impinduka zinaje zikurikira zakozwe mu gisirikare mu minsi yashize. Bivuga ko impinduka zakozwe mu gisirikare zakomotse ku gushya kwa biriya bikoresho bya gisirikare byahiriye hariya i Bujumbura. Ni impinduka muri ministeri amaze iminsi akora. Yego.
rero abasesenguzi ba politike hari icyo babitangazaho ariko Yunasi Mutoni nahoze mbona umuntu ambwira igisa nk'amateka ye ngazwi cyane mu itangazamakuru no mu bikorwa bya politike mu Burundi yigeze gukora nk'umunyamakuru mbere yo kwinjira mu bikorwa bya leta n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD aho yanabaye umwe mu bakozi bashinzwe itumanaho ry'iri shyaka uretse ibyo kandi yari asanzwe ari komiseri muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge mu Burundi ni komisiyo izwi nka CVR cyangwa se komisiyo Vérité et Réconciliation imwe mu nzego zikomeye zashyizweho hagamijwe gufasha igihugu gukemura ibibazo by'amateka no kwimakaza ubwiyunge mu baturage abasesenguzi mu bya politiki rero cyane cyane mu Burundi bavuga ko gushyiraho umuntu ufite ubunararibonye mu itangazamakuru no mu itumanaho bishobora gufasha ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kurushaho kunoza uburyo bwo kugeza ubutumwa ku baturage ndetse no ku rwego mpuzamahanga mu myaka ishize uyu buyobozi bw'u Burundi bwagiye bushyirwa mu majwi kubera uburyo amakuru atangwa cyangwa uburyo n'inzego za leta zitumanaho n'itangazamakuru mpuzamahanga birumvikana ko rero muri izi mpinduka Perezida Ndayishimiye yashyizeho Koloneli retired Floribert Biyereke nk'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibiro by'itumanaho rya Presidansi ndetse akaba n'umuvugizi wungirije wa Perezida wa Repubulika kuba uyu musirikare ari mu kiruhuko cy'izabukuru rero yinjijwe muri uru rwego bamwe babifashe cyangwa se bakabifata nk'ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bushaka guhuza ubunararibonye bwa gisirikare ndetse na gisivile mu micungire y'itumanaho rya Presidansi. Iri tangazo kandi ryagaragaje ko Sebastien Ntahongendera yagizwe umujyanama mu biro bishinzwe itumanaho n'ibikorwa by'umuvugizi wa Perezida n'umwanya ugaragaza ko Presidansi iri kongera kubaka urwego rw'itumanaho rufite abantu benshi bafite inshingano zigiye zitandukanye. Yes. Ni impinduka nk'izi rero zibaye mu gihe Burundi bukomeje kwagura umubano wabwo n'ibihugu byo mu karere no ku rwego mpuzamahanga cyane cyane nyuma y'igihe igihugu cyari kimaze mu bibazo bya dipolomasi n'ubukungu byatewe n'amakimbirane ya politike yo myaka yashize. Presidansi y'u Burundi rero ikozwemo impinduka cyangwa se hashyizweho umuvugizi muri Presidansi. Twiteze ko wenda hazabaho impinduka mu bitangazwa na guverinoma y'u Burundi kubera ko abenshi bavuga ko akenshi bitanonosowe. Nk'abantu bategura speech za Ndayishimiye bumva ko banengwa cyane bijyanye n'ibyo Ndayishimiye avuga ariko akanengwa ko ngo hari ibyo bamwandikira akavuga ibitari byo cyane ko bavuga ko n'ikibazo cy'ururimi kirimo ikibazo cy'ururimi Perezida Ndayishimiye se ntandi maze icyongereza kiramugora buriya uzabona rwose uduchallenge twinshi icyongereza ubona ko kimeze nk'icyanjye uwo Nancy rero araza kubimufashamo hakurya y'inyanja ngari ngo nyuma yuko Trump avuye mu Bushinwa Putin nawe ati sintangwayo. Yes, uko bigaragara igihugu cy'Ubushinwa kimaze kuba iturufu kuri ibihugu bikomeye ko ari bibiri cyane ko nacyo gikomeye ariko ubona ko hari influence nini cyane iki gihugu gifite ku isi. Ni nyuma y'iminsi itageze no kuri 3 rwose Perezida w'igihugu cy'Amerika avuyeyo Perezida w'Uburusiya nawe ahise agerayo. Yes, Putin yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi ubwo yageraga ku kigo cy'indege cy'i Beijing kuri uyu mugoroba kuri uyu wa kabiri. N'uruzinduko rwa mbere Perezida Putin akoreye mu mahanga muri uyu mwaka rukaba urwa 25 rwe mu Bushinwa muri rusange. Uruzinduko rwa 25 mu Bushinwa bigaragaza ukuntu Ubushinwa bwahindutse ingenzi cyane ku Burusiya bwarushijeho gushyirwa mu kato inyuma y'intambara bwashoje kuri Ukraine mu mwaka wa 2022. Yego. Igihugu cy'Ubushinwa nicyo cya mbere mu kugura ibikomoka kuri petroli byinshi cyane mu Burusiya ndetse n'inshuti ikomeye y'Uburusiya. Ubwo Burusiya bwafatiwe ibihano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ngira ngo uri kumva ko hari igisa n'ikimujyanye ku kijyanye na petroli bivugwa ko ari we mu supplier wa mbere kuri iki gihugu. Reka tuze kureba ngo baganira iki amakuru yacu ari imbere tuze kubabwira ibyo ari byo gusa harimo na politike mu buryo bwagutse kubera ko niba nta minsi hari icyumweru giciyeho Trump aherutse mu Beijing yonyine hanyuma Putin nawe agahita yerekezayo. Izi ntabwo ari ingero ziba zoroshye, ingendo z'ibihugu bikomeye cyane ku isi. Ubwo nageka ko Putin agiye kuneka ngo amenye
ese ubundi ntago bigeze batuganiraho twebwe ntago byabura kuko ntago Trump na Xi Jinping batuganiriyeho natwe ese koko baganiriye kudaha intwaro kiriya kirwa cya Taiwan gusa cyangwa se kubijyanye n'igihugu cya Iran gusa Ubushinwa butakomeza gushyigikira Iran baganiriye ku kibazo cy'umuhora wa Hormuz baganiriye kuki ntago ikibazo cyacu nk'Uburusiya kigeze kiganirwaho ni uruzinduko rurimo politike na diplomasi ariko harimo n'ubutasi ku rwego rutabyumvamo reka tubashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo kuri aya manywa twita aya manywa cyangwa uyu mugoroba uyu wa gatatu tariki 20 Gicurasi 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibako Media TV turakomeza